Ok, ovaj video će biti malo drugačiji. Ja sam prošlu zimu išao na zimovanje na Taru i to u neki predeo gdje nema toliko civilizacije. Što bi značilo da nema toliko ovako svetala i da će se nebo vidjeti kako treba. Zato sam i želeo da slikam, na primjer, zvezde ili da slikam Mlečni put. Ja imam također ovu svoju svesku i u njoj zapisujem sve stvari koje nađem na internetu i koje naučim vezano za fotografiju. I pošto sam hteo da idem da slikam to ili da snimam, to je svejedno, zvezde i Mlečni put, ja sam u ovu moju svesku zapisao nekih od savjeta koje sam uspeo da nađem u raznim malim tezama. Ja ću sada ići po tim tezama i vidjeti šta sam zapisao i ja ću vama objasniti u nadi da će to vama pomoći. Ima 7 stavki koje sam izdvojio kao najvažnije. Prva stavka... Naravno, logično, ako želite već da slikate nešto što se nalazi na nebu, bilo to zvezde, da su mesec, Mlečni put, sazvežđa, bilo šta slikate, vi želite da to nebo bude što vedrije da bi se što više zvezda vidjelo. Također, želite da nema toliko svetala okolo koji će kvariti sliku, pošto obično se koriste duge ekspozicije i na to svetlo stvarno može, taj light pollution, tako se to zove, kad ima previše svetla, može pokvariti tu vašu sliku. I ona kaže da bi trebalo Mlečni put, to jest da najbolje Mlečni put slikati u periodu od februara pa do septembra. Jer tada se Mlečni put nalazi na južnom dijelu neba i izlazi sa zapada. Zašto od februara do septembra? Jednostavno tada će najveći deo Mlečnog puta biti na nebu i u tom periodu najlepše izgleda Mlečni put. Sljedeće jeste koristiti brzi širokougaoni objektiv. Šta to brzi znači? Brzina objektiva nekog znači njegov najveći otvor blende. Neki brzi, na primjer, brzi objektivi su blenda f/1.4 i f/1.8 i to. Treba bi koristiti objektiv čiji je otvor blende bar f/2.8 ako ne i širi. Znači 2.8, 1.8, 1.4 i sve šire od toga. Također trebate koristiti širokougaoni objektiv. Zašto te dve stvari? Treba koristiti objektiv čiji je otvor blende što veći iz razloga tog da bi što više svetla dospjelo do vašeg senzora. Pošto vi onako slikate nešto što je nenormalno udaljeno, pošto nebo to bukvalno fokusirate na beskonačnost, tako da tu baš zamućenost pozadine nije bitna što se tiče otvora blende. Ali što je veći otvor blende, to će više svetlosti ući. A širokougaoni objektiv, to je što širi objektiv, iz razloga da bi što više stvari stalo na vašu sliku, pošto nebo je ipak ogromno. Ok, ono što ovdje piše jeste da, pošto vi slikate zvezde, kao što znate, ako ste ikad pokušali slikate zvezde telefonom, na primjer, nema šanse, ništa se neće vidjeti i nebo jednostavno će biti potpuno crno. A pošto ako koristite fotoaparat možete staviti manualni mod, time možete staviti jako dugu ekspoziciju i to će omogućiti svetlosti tih zvezda da dođe do vašeg senzora. Ovo što ovaj savjet kaže jeste da bi broj 500 trebalo da podelimo sa širinom objektiva. Na primjer, ako slikamo Mlečni put sa objektivom koji je 18 mm, naš shutter speed, to je brzina zatvarača, bi trebalo da bude 500 podeljeno sa 18. To jeste ako koristite full frame fotoaparat. A ako koristite fotoaparat koji nije full frame, neki sa nekim manjim senzorom, na primjer ja koristim Canon 600D, ti svi fotoaparati koji su manji također imaju manji senzor i oni imaju nešto što se zove crop factor, što znači da 18 mm na mom fotoaparatu neće biti 18 mm, zato što je manji senzor, nego će biti nešto, da kažem, zoomiranije, pošto crop factor na mom fotoaparatu je 1.6, što znači da broj 18 treba da pomnožimo sa brojem 1.6 ili u zavisnosti koji vi fotoaparat koristite sa tim brojem. I onda taj broj 500 treba podelimo sa tim novodobijenim brojem. Što znači da jednačina za shutter speed, to je za brzinu zatvarača, bi glasila da broj 500, znači 500, podeljeno sa u zagradi crop factor puta milimetraža objektiva. Ovo pravilo se, to jest ovaj savjet se odnosi na ono što sam malo prepomenuo, da treba koristiti što širi objektiv i što širu blendu. Ako naravno, pošto neki objektivi, naročito ovi koji su malo jeftiniji, to jest ovi nekvalitetniji objektivi, kada potpuno raširite blendu, nekako slika može da bude ne mutna, ali da ne bude toliko oštra. Zato možete malo zatvoriti tu blendu, čisto je bila oštrija. Ali generalno, kao što sam već spomenuo, treba koristiti što širu blendu da bi što više svetlosti došlo do senzora.
Također treba koristiti visok ISO u ovom slučaju, pošto već slikate nešto što je udaljeno i nešto što je tako mračno. Ako povećavate ISO, vi u stvari povećate osvetljivost senzora i time povećavate njegovu osvetljenost, to jest osvetljenost cijele slike. I treba koristiti generalno što više ISO da bi što više svetlosti došlo do senzora. A ako je ISO prevelik, ako vidite baš šum da se pojavio, onda možete vi smanjiti ISO. Još neke stavke jesu da koristite stativ, pošto jednostavno ne možete držati ruku toliko mirno koliko god vi želeli tokom tih 30 minut, 10 minuta, čak zavisi koliko slikate tu sliku. Također, koristite live view mod, zato što će vam on mnogo olakšati stvari. I slikajte u RAW modu. To jest slikate sliku tako da bude RAW, jer ćete mnogo moći kasnije da tu sliku poboljšate, čak i ako ste nešto zeznuli, moći ćete da je sredite još dodatno. Znači da ponovimo, naći što mračnije mesto, što širi otvor blende, što širi objektiv, najveći mogući ISO, koristiti stativ i brzina zatvarača jednako 500 podeljeno sa milimetraža puta crop faktor. Ok, to je bilo to za ovaj donekle improvizovani, donekle kratki video. Ako vam se svideo, kliknite like, ako nije, kliknite dislike. Ako imate nekakva pitanja za bilo šta vezano za fotografiju ili tako nešto, napišite to u komentarima dole, odgovaram ja na sva pitanja i čitam sve komentare. Ako želite da vidite još ovakvih videa, kliknite dole na moj kanal, a ako želite da vidite još ovakvih videa u budućnosti, kliknite tu subscribe dugme. To je bilo sve i vidimo se u sljedećem klipu.